Nĩ ndeto ĩrĩa ĩtigĩte aikari a ituura rĩa Kithongondo ngurubani imwe ya kaunti-ini ya Kirinyaga na kieha na kimako makĩyũria nĩkĩ kĩrarĩa kĩrĩa kĩngĩ, kuona atĩ ihinda-inĩ rĩa ciumia ithatũ ciana igĩrĩ cia thukuru nĩ ciĩrutĩte muoyo na njĩra ya kwiita. Kuringana na aikari a ituura rĩrĩ marekwĩra Vincent Kamau wa ũkũrũ wa mĩaka 9 na ũrĩa nĩ Murutwo wa kirathi kĩa grade 4 areitire thutha wa thaburia ĩrĩa yathambagĩria ruiini rwa Thiba ĩrathererio agĩtigĩra atĩ nyina nĩ ekũmũherithia. Nikienda kwenye job mimi nafanyia na nikasikia watu wakipiga duru, nikaangalia kwa njia nikaona ni watu wanakibia. Nikauliza ni kwa nini, wakaniambia ni kama huyu amejihang. Mimi nikatembea nikakibia nikaenda kwa shosho yake, alikuwa ameniambia ataenda kwa doma kungoa doma za kuuza. So nikakuja tukakutana na watu hapa wakiwa wengi, tukakuja tukaona kama huyu amejihang kwa nyumba. Mtoto mdogo sana ajiki kinachoendelea, lakini mtoto hakuna shida nyene kule ili afike hiyo hali ya kujinyonga. Sasa tulikuwa tuna kesi hapa Diambu. Mtoto wa miaka 14 years alikuwa amejinyonga sasa hapa Diambu. Na wote na shule moja inaitwa Ngurubani. Tunataka kujua ni nini na kule ile nyingine. Nataka maombi Ngurubani town. Tunaandamana sisi sote tukutane. Katoto kalikuwa standard 3 wa miaka 9. Sasa tunauliza Ngurubani primary ni nini iko hapo? Tunasema hapa tutapiga nduru na tuchukue hii makendo yote tuende huko. Aikari aya nĩ matarĩirie ũrĩa Kamau arahũthĩrire mũtũngi gũkinyĩra gacumbĩrĩ ka nyũmba, ndeto ya kĩrigarĩ ũrĩa mwana ũyũ aragĩire na rĩciria rĩa kwĩruta muoyo. Mambo mengine kama haya wakati yanapotokea, hii shida huwa imeanza mapema. Kwa wazazi unapata ya kwamba kuna watoto wanaoadhibiwa kiasi ya kwamba hawezi wakavumilia kungojea wazazi wao waadhibu. Kulikuwa na kiti, hiyo kiti akapanda juu ya kiti alafu akawekelea kamtugi. Akiwekelea kamtugi tukaona hiyo kamtugi iko hapo chini ya kiti. So Kamau tukaona amejinyonga na hatukuwa tukihakika ati ameaga. Mtu mmoja akaingia kwa nyumba akaona kama huyu ameaga. Chifu wa ituura rĩrĩ Henry Kariuki nĩ ekĩrĩte ndeto ĩno mũkonde akiuga thĩinĩ wa ciumia ithatũ arutwo erĩ thukuru-inĩ wa mũthingi wa ngurubani nĩ merutĩte muoyo. Tunauliza mtu wote anajua maombi, tunaitisa tu watu wakona roho wakuja maombi hapa, twende shule tukachunguza ni nini. Mara ya pili kuona hiyo kitendo, sababu kulikuwa na kitendo ingine ya kajana kutoka hapa Riverside, na hiyo kajana kalikuwa standard 7 na unaona sasa kama una standard 3. So there is problem for children. Mwĩrĩ wa mũtigairĩ nĩ ũtwarĩtwo nyũmba-inĩ ya kũiga mĩĩrĩ ya Kĩrũgũya o rĩrĩ wetereire ũthuthuria wa postmortem. Handũ-inĩ ha Kameme TV kuma ngurubani imwe ya kaunti-inĩ ya Kirinyaga, njĩtagwo ruiini wa Kirinyaga.